Yes, reka nongere mbasuhuze mwese muteze amatwi y'Igitinyiro TV. Uyu mwanya w'amakuru agezweho aka kanya. Tshisekedi imisi ye irabarirwa ku ntoki. Tshisekedi natava ku butegetsi arapfa. Muti kubera iki? Nyuma yuko abagabo ngiye kubabwira ariko turagarukaho ku buryo burambuye. Joseph Kabila, Martin Fayulu, Moise Katumbi, Matata Mponya bahuriye hamwe, bihuje hamwe kugira ngo bafate cyangwa se barwanye ubutegetsi bakureho Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Bahuriye he? Baganiye ku biki? Bafashe iyihe myanzuro? Ntujye kure, turabigarukaho muri aya makuru. Noneho kera kabaye ikibuga cy'indege cya Goma kirafunguwe ku buryo bwuzuye. Ni nyuma yuko M23 na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu biganiro bikomeye byo kuyegurira ikibaya cya Rubaya ndetse n'ibindi binombe byose biri mu duce iyafashe, mu buryo rero bwo kwizeza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko izakurikiza amasezerano iyi M23 mu biganiro bikomeye mu byo yemerekanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo no gufungura iki kibuga cy'indege. Yamaze kugifungura rero. Ububirigi mu gahinda gakomeye ni nyuma yuko indege yabo ya gisirikare iguyemo abasirikare 13 baguye mu mpanuka. 7 b'abarundi nabo bahasize ubuzima, 9 b'abatasi ba Kongo cyangwa se ba FARDC nabo baraguye muri iyi mpanuka. Iyi mpanuka itewe n'iki? Ibereye he? Tugiye kubigarukaho muri aya makuru. Niba utarakora subscribe, ndakwinginze kora kuri ako kazogera kugira ngo uko amakuru atugezeho nk'aya ngaya aba yihutirwa, nawe ajye ahita kugeraho 5 kuri 5. Mu kanya gato turi buze Yes, tudatinze rero reka tugaruke tubaha ikaze inshuti bakunzi ba Igitinyiro TV. Tugaruke muri izi nkuru ku buryo burambuye. Twabwiye ko Tshisekedi natava ku butegetsi arapfa. Kubera iki arapfa? Aricwa n'iki? Twababwiye abagabo bakomeye cyane bari mu mugambi wo kumukura ku butegetsi. Tugiye kugaruka mbere yuko tuvuga ku byo baganiriyeho, tugiye kugaruka ku bigwi ibyabo bagabo kugira ngo wumve ko nibikomeza gutya ndetse imyanzuro bafashe nibikomeza, uyu nguyu Felix Antoine Tshisekedi ibye biri kugera ku musozo. Duhereye ku mugabo ukomeye cyane twababwiye witwa Moise Katumbi. Yavukiye mu gace ka Katanga hafi ya Lake Tanganyika. Yamenyekanye cyane nka guverineri wa Katanga ndetse anaba umwe mu bacuruzi bakomeye muri Kongo. Martin Fayulu yavukiye i Kinshasa, akaba azwi nk'umunyapolitiki ukunze kunenga ubuyobozi n'amatora n'ubuyobozi bw'igihugu. Uyu kandi akaba yarigeze guhangana na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, bagaterana n'amagambo mu buryo bukomeye cyane. Jean-Marc Kabunda akomoka mu gace ka Kasai, yahoze ari inshuti ya hafi ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse akaba yaranabaye umwe mu bayobozi bakomeye b'ishaka UDPS mbere yo gutandukana na leta. Matata Mponya we akomoka muri Maniema, akaba yarigeze kuba minisitiri w'intebe wa Kongo mu minsi yashize. Abo bagabo rero biyongeyemo umugabo ukomeye cyane wahoze ari umukuru w'igihugu Joseph Kabila, akaba ari nawe waruyoboye inama yabahuje mu gace tugiye kugarukaho. Nkuko namwe mubyumvise, aba bagabo
bakomoka mu duce dutandukanye, mu burasirazuba, mu burengerazuba, mu mujyi wa Kinshasa hagati, ndetse no muri Nord Kivu, aho Perezida Joseph Kabila avuka mu gace kitwa Ahewani bari Hawa. Abangaba rero bakaba bihurije hamwe, bakaba bahuriye mu gihugu cya Malawi mu nama y'abahuje ikomeye cyane yo gushyira hamwe kugira ngo bafatanye barwanye ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Ni nyuma y'uko hakomeje imyigaragambyo i Kinshasa, ariko kandi akaba ari imyigaragambyo yo kwamagana itegeko nshinga rishaka guhindurwa na Felix Antoine Tshisekedi, ariko bikaba bigaragara ko Felix Antoine Tshisekedi atava kwizima mu kureka guhindura itegeko nshinga. Aba bagabo rero nyuma yo kubona ko Jean Felix Tshisekedi akomeje gushyira imbaraga muri gahunda yo guhindura itegeko nshinga, kandi bakaba babona ko bishoboka cyane ko iyo gahunda yayigeraho. Joseph Kabila, Martin Fayulu, Moise Katumbi, Matata Mponya n'umugabo witwa Dela Sensanga, abangaba bahuriye mu gihugu cya Malawi nk'uko maze kubibabwira, kugira ngo bahimbe bashyireho amatwara, imyitwarire iratuma bakuraho Felix Antoine Tshisekedi mu ntara zose. Impamvu bihurije hamwe nuko buri wese mu ntara zose afite aho yayoboye kandi afite agace bamwumva. Utavuka iburasirazuba avuka iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kinshasa. Abangaba rero bemerekanyije ko bagiye gukora ishaka, bagiye gushaka abayoboke mu ntara zose bo kurwanya Felix Antoine Tshisekedi. Ikindi, aba bagabo barakunzwe cyane ku buryo nibakora koko bagashinga ishaka bivugwa ko ryaba ari ishaka rikomeye cyane, ibya Felix Antoine Tshisekedi byaba bigeze ku marembe. Aba bagabo mu bindi baganiye bavuze ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ni bagomba gukora uko bashoboye kose akava ku butegetsi, ari muzima cyangwa se apfuye. Birashoboka ko aba bagabo nyuma y'uko nibamara kwifatanya bose n'umutwe wa M23, birashoboka ko kugera rwose kuri Felix Antoine Tshisekedi biroroshye, kuko no mu mimbere mu gihugu, mu bayobozi bari imbere mu gihugu, aba bayobozi bafite abantu babakunda begereye hafi cyane Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Uyu witwa Jean-Marc Kabunda ko yari inshuti ikomeye cyane ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Uyu kandi akaba yaranabaye umuyobozi w'ishaka riri ku butegetsi UDPS. Birashoboka rero kandi biranumvikana cyane ko uyu nguyu nk'uwahoze ari inshuti ya Felix Antoine Tshisekedi, azi amabanga ye yose, azi byinshi bya Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Joseph Kabila wahoze ari umukuru w'igihugu, biravugwa ko hari abasirikare na n'ubu bavuga ko biyumvamo Perezida Joseph Kabila kurusha uko biyumvamo Felix Antoine Tshisekedi. Ndetse no mu bakuru bakomeye, abakuru b'ingabo bakomeye ba Kinshasa cyangwa se ba RDC, harimo abakomeye cyane, harimo abayobozi bakomeye cyane bakiri ku ruhande rwa Joseph Kabila. Bivuze ko umutekano wa Perezida Tshisekedi uri mu mazi abira. Niyo mpamvu aba bagabo bahuye bategura ibintu bikomeye cyane. Mu minsi mikeya ibintu bya Kongo birasubira irudubi. Felix Antoine Tshisekedi biravugwa ko natava ku butegetsi ku neza rwose azahava ari umurambo. Ikindi baganiyo nibyo kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ariko ibi bikazaba, bavuze ko ibingibi bizaba ari uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wananiwe kubiha umurongo muzima yaramaze kuva ku butegetsi. Rero niyo mpamvu nababwiye ngo ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi burabarirwa ku intoki z'ikiganza kimwe, mutagira ngo noneho
Mu yandi makuru, Ububiligi buri mu marira akomeye cyane ni nyuma y'uko saa 7:57 abasirikare 13 baguye mu mpanuka y'indege. Ibintu byakomeje kugirwa ubwiru bitakonze gutangazwa cyane, ariko impanuka yabaye saa 7:54 aho indege yari ikuye ibikoresho mu gihugu cy'u Burundi, Bujumbura, ku bubiko bw'intwaro izijyana muri teritwari ya Fizi muri Sud Kivu, ahangaha mu gace kitwa Baraka, muri gahunda y'igihugu cy'Ububiligi. Kugira ngo tubigarukeho 5-5. Iyi ndege rero ubwo yerekezaga muri aka gace yanyuze hejuru y'ishamba rikomeye cyane ryitwa Tombwe Forest. Iri ngiri ni ishamba riri hejuru mu misozi ya Fizi, ishamba rinini cyane. Ahangaha rero kubera ko iri shamba ari rinini cyane, ryarimo igihu gikomeye cyane, igihu bimwe mu biriya bintu biza by'ibihu bikomeye bikunda kuza hejuru y'ibirunga, hejuru y'ahantu hakonja cyane. Rero n'iri shamba ni ishamba rigira ibihu byinshi cyane. Iyi ndege rero nyuma yo kubaho communication issues ndetse n'icyo bita radio fail, abari bayoboye iyi ndege babuze uburyo bumvikana n'abagombaga kubayobora bari aho yagombaga kugwa iyi ndege. Noneho iyi ndege iza kugwa bitunguranye cyane, nyuma yo kubura amakuru, nyuma yo kutayoborwa neza kubera ibibazo by'ibihu ndetse no gucika kwa communication bari bafitanye n'abantu bari hasi. Indege rero yahise ihanuka mu buryo butunguranye. Abasirikare 13 bagombaga kujya gufatanya na FRDC na FDLR Wazalendo, ingabo z'abarundi ziri muri kara gace. Hari abarunze ibitwaro, intwaro nyinshi zari zimaze iminsi zirundwa zinyuzwa mu kiyaga cya Tanganyika, ariko uyu munsi hari intwaro zimwe mu zikomeye kuko byatinywaga ko AFC/M23 ishobora kurasa ubwato bwambutsaga izi ntwaro. Izi ntwaro rero zari zanyujijwe mu ndege zinatwawe n'aba basirikare, zitwaye n'aba basirikare 13, 7 b'abarundi, ndetse biravuga ko hari n'abandi basirikare banakomeye bashobora kuba baguye b'igihugu cya Kongo, bashobora kuba baguye muri iyi mpanuka. Iyi ndege rero uguhanuka kwayo byakomeje kugirwa ibanga, kuko byakekwaga ko ndetse bikanavugwa ko nibiramuka bivugwa ko iyi ndege yahanutse cyangwa se yakoze impanuka, birumvikana mu binyamakuru ko ahari abari AFC/M23 yayirashe, ariko siko biri, ahubwo nicyo kibazo cyabayeho. Iyi ndege irahanuka, aba 13 bahita bayigwamo, 7 bahita bayigwamo. Bivugwa ko yarokotswe n'abantu 3 nabo bakaba barembye cyane. Indi ndege yaje kubafata yabajyanye, abasirikare b'Ababiligi bahise basubizwa mu gihugu cy'Ububiligi, aho bagiye kwitabwaho ni mu gihugu cy'iwabo. Abarundi 3 nabo nibo barokotse iyi mpanuka yari ikomeye cyane, nabo bakaba bari mu bitaro, ndetse umubare utazwi neza w'abasirikare b'abakongomani bayiguyemo, umubare utazwi neza, ariko bivuga ko ari 5 barimo ngo ari waduhaye amakuru yatubwiye ko barimo ari 9, 5 barakomereka. Ubwo nayo birumvikana ko haba harokotse 3. Ayo makuru 3, 4, ayo makuru tugiye gukomeza tuyatohoze. Hari indi nkuru ivuga ko ahubwo ibingibi
byaba byateguwe cyane na AFC M23, aho bivugwa ko aba basirikare bari bari kuri base cyangwa bari aho indege iragwa bari bamaze gufatwa mpiri n'abasore ba AFC M23, ku buryo nyine aribo bagize uruhare mu kugira ngo communication y'aba basirikare bari bari hasi ndetse n'abari bari mu ndege icike. Ibi bikoresho rero abangaba bari bimura, bari begereza ahangaha muri iri shamba rya Tombwe Forest, harimo abasirikare ba AFC M23, ku buryo ibi bikoresho rwose bamaze kubyibikaho nk'uko n'ubundi basanzwe bibikaho n'ibindi bikoresho bya FARDC, babifashe mpiri cyangwa se bakubise abasirikare ba FARDC cyangwa wazarendo n'izindi mitwe bahanganye zigata intwaro ubundi bakazijyanira. Tubasaba kugira ngo mukomeze mujye mukurikirana ibiganiro byacu, mujye mukomeza mubane natwe umunsi ku munsi. Turabakunda cyane, kora subscribe niba utarayikora kugira ngo umunsi ku munsi ujye ubana natwe. Ndakwifuriza kugira ubuzima